Itu abang. Ya. Ada ngintip apa? Hai. Masih ini di sini masih terang. Sampai Jakarta gelap. Pas lah ya. Kita bubar langsung masuk. Iya makanya untuk kita cepat. Orang itu ngasih kita tahan kita. Orang ini kencingnya Allah lah. Lah tadi nggak jadi emang. Udah terus kencing lagi. Berada di pesawat. Udah. Habiskan. Terus jadikan dia Allah. Sampai 20 lurus ke depan ya seatnya. 21 ya, 39, 21 sampai 30 ke atas ke depan ya. Hidungnya bunga. Udah dia sampai ngomong sama dia. Selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Dear passengers, we have just landed at Soekarno-Hatta, Jakarta International Airport at Tangerang, Banten. Please remind you that fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage bin as some items may fall out. Before disembarking, please check your personal belongings in the seat or seat pocket.